Kikomba watu kutoka Bambaranga, Nyama Kima watu kutoka Bambaranga. Kama shida iko huko, hawa ndio wanapata shida zaidi, na yale shida ambayo wako naye biashara ndogo ndogo tutatatua. Mwao hatongoria gitaru kia Mount Kenya mabete kuongerera bano iratu-ini cia Odinga kumhotithia kwambata kirima na mururumo mweru wa thabari ciake na kuria aikari a gicigo kiria gikumitie wonjoria na urimi. Odinga ugite ni akuriukia riri wa wonjoria, aikurukie thogora wa fataraitha na inikiririe tabarira nene iria muingi wa gicigo giki unyoteire. Mwongea vile mambo ya miundo msingi, mabarabara hapa. Kuna ile mbana natoka Kenol mpaka kule Maroa inaendelea. Mnataka ingine itoke Kenol ipite hapa Murang'a ingie Sagana. Tunaona wengine wameenda kutafuta mandugu kule kwingine. Mimi ningetaka kusema tutatembea na wewe katika hii safari, na hata nitakuangalilia vizuri mpaka zile viatu kabla utoke hapa zile utapanda nazo mlima. Mweneni wake muikariri giti wa kambuni ya Royal Media Services Dagitari SK Macharia augite ikari ya gicigo giki mari na nyota wa rira riega ria wonjoria handu hothe na mutongoria magubatara ni uria wina kionia kia mitangiko ya wonjoria. Ithuatu a Murang'a turi andu a kwirutira wira na ke ithuĩ no kwenda tũkwenda environment njega. We just want to good environment of government. Odinga ni anyururitie ngwataniro ya ng'ethaniri yake UDA, ANC na Ford Kenya akiuga matire no hoti wa kurehe uthii wa na mbere bururi-ini. Tunajua hawa wote hadi wote ambao wanaweza kuongoza nchi yetu, hadi wote ambao wanaweza kuleta mabadiliko. Leo moria na iteo andu a Murang'a muthuri uyu mumunyitirire, na kama baba ni project awe project ya watu wa Murang'a. Watu wa Murang'a baba, kutoka Kagia, kutoka Robia, kutoka Matimba na viongozi wote, watu wa Murang'a hawarudi nyuma. Na watu wa Murang'a wakisema wamekusupport. Mothe kenda atongoria ni maiguanire kunyitana na Odinga nginyagia ainekiririe thabari yake. Kinekiriro kia mucemanio uyu ni kiambiriria kia thabari nyingi iria mutongoria wake makia ODM Raila Odinga agukorwo akiarira thini wa icigo ngurani guku bururi-ini. Odinga akiuga kumana na utaramu uria atikiti kuona thini wa icigo itiganite ari no tiriu wa kwambata kirima ari na mururumo mweru ari na mwihoko kana yukia uhotani githurano-ini kia mwaka uyu. Ribotera Inooro TV kuma kiharo-ini kihura kaunti-ini ya Murang'a, njitagwo Julius Karithi wa Munene. Munini wa President Dagitari William Ruto emwe kwemwe erite President Uhuru Kenyatta atige gutindikiriria mutongoria wa Azimio la Umoja memero-ini ya aikari a gitaru kia gatagati. Akimatha kura kaunti-ini cia Embu na Kirinyaga, Ruto augite ati President aracokera ihitia riria miaka 20 mithiru riria President Daniel Moi amunyitire moko ende a Kenya makimurega na rucamio ruu norwo agatungwo nirwo mweri-ini wa kanana arega kuregeria murugamo wake. Waweru wa Nyambura eno horo makiria kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Thabari yao ya gatatu mari hamwe kuma matume thiriti oteti na ya mbere gitaru-ini gia gatagati. Munini wa President Dagitari William Ruto, mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi na murunawe wa Ford Kenya Moses Wetangula mamitwarite mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Anganyane kwa sababu Kenya haina pesa. Kwa hivyo ili tuokoe wa Kenya ni lazima tumalize kura hizi kwa raundi ya kwanza. Riri gukoretwo na thabari ya President Uhuru Kenyatta iria rerikana thigundo na itanya ria kwendia mutongoria wa Azimio la Umoja bururi-ini wa Gema. President agitaragiria haria ndogo yake na munini wake yatogoteire ujumbe wa ngwataniro ya Kenya Kwanza uroiga nduraguoyohio ni undu tocio. Tumekukaribisha, tunakugoja hapa kwa ground, tunakugoja na usikae sana, tuko na haja na wewe rais. Tumekumisi sana kwa sababu tangu kuchagua ulituacha ukaenda kwa Raila.
kuja hapa nyumbani utueleze hiyo maneno. Lakini pia sisi tuko na maswali kama 100 ya kuuliza wewe. Mimi nauliza rais wetu kwa unyenyekevu. Ukikuja kutueleza hiyo maneno, kuja pia utuambie sisi watu wa Mlima Kenya tulikukosea wapi? Tulikupea kura mingi. Nataka nimwambie Mheshimiwa Raila Odinga, hata ukishikilia longi ya Uhuru Kenyatta, hata ukishikilia koti ya Uhuru Kenyatta, hata ukishikilia nini ya Uhuru Kenyatta, wewe tarehe 9 mwezi wa 8 tunasema Raila Odinga, PO Box home. PO Box. Onyesheni kwa mkono. Atongoria a Kenya Kwanza maugite ati muthingi wa ngwataniro yao ni kunyitithania bururi na magitamburukiria ciama ingi guoko kuorata marathingiriria ati mena mwihoko wa kurehe andu ingi metha-ini ya utoria kwahotekeka makiria aria mena meciria na mirugamo ta yao yoteti. Bigger is better. Bigger is better. Na tukiungana pamoja, na nataka kushauri mandugu zangu, tuendelee kuwakaribisha Wakenya hata saidi, tuende kwa kura tupate landslide. And we want to tell our friends, the doors are still open. Viongozi wote tunawakaribisha waje tufanye kazi pamoja. Hata huyo Kalonzo Musyoka karibu. Hata Martha Karua karibu. Si ni kweli? Maundu maya maracirirwo na Musalia na mundu gwetwo Etagura, ithuĩ tũrĩ atongoria anyu a kuma kĩrĩma turari hau gũgĩcirwo turaiguithania. Hau nĩ hega. Na turakena tondũ Musalia arauga ũrĩa Ruto arauga, andũ mateithĩrĩrio mekĩre kĩndũ mũhuko, na hau nĩho ithuĩ andũ a nyũmba itũ tũkoragwo tũrĩ ho. Todo ya mundu mwethiagirwo gutuka athiriti munini wa president mena mwihoko ati thiriti iria matumite na ciama cia ANC na Ford Kenya nikumahuthiria thabari ya kwambata kirima. Angikorwo mwihoko wao ni ugukinyanira ni mahinda megutuithania. Ngiribotera Inooro TV kuma kiharo-ini gia Thimba ya Rugongo, Mwea, kaunti-ini ya Kirinyaga. Jetaguo Waweru wa Nyambura. Ngwataniro ya One Kenya Alliance yugite ni hariirie guthondeka ngwataniro ingi cia kiuteti na ciama na ngwataniro ingi no ikinyiriria ati no nginya igakorwo na murirukia wayo wa federa. Kalonzo Musyoka akiuga ni hariirie gukarirukia federa ya ngwataniro iyo. Kwetukira Martha Karua, ngwataniro iyo ni kumithitie aria marauga andu manine ciama ciao nigo maingire kiama-ini kimwe. Haron Njoroge wa Maina ni aratariria. Wapinduru basi. Ngwataniro ino ya One Kenya Alliance Ndino nditei twende kazi. Itirihite icera rĩayo rĩa thikũ ithatũ kaunti-inĩ cia Ikamba-inĩ ikiuha mũingĩ wa kaunti ya Machakos keheri-inĩ ka Mulu Mutisia. Ngwataniro ino igikinyiriria ati gutire kindu gikamigiria gukorwo na murirukia wayo wa federa kuhuranira utongoria wa bururi. Oka will go all the way to the debe. Kwa hivyo mjue Oka sio kitu ya hivi. We mean business. Tumeingia hapa kuwaambia Kenya has a rich menu of leadership, na kuwaambia kati ya hawa viongozi rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ako hapa. Tumesema tuko ndani ya Oka na tutasimama kwa Oka, na ile hali ambayo itakuwa mbele tutakaa ndani ya Oka. Atongoria ayo ona gukiri uguo maugite ni mehariirie gutuma ndugu cia kiuteti na ngwataniro na ciama ingi cia kiuteti no irebe-ini hagakorwo na murirukia wa federa wa Oka. Na tutafanya coalition na wengine, hiyo sio mbaya. Tutafanya coalition for sure. Lakini coalition mimi na ndugu Gideon na Martha mujue kana paik mundu kutukenga yingi. Niwe kana tiwo. Bakama okembazi okebai tina. Maze Kalonzo zosumbi. Lakini Kalonzo sukuma ando ingi ito anoa. Ito anoa katina anoa. Yani mendane sukuma mpaka miaka miongo nyanya. Hapana.
tukitafuta marafiki zingine kuingia nasi, tuko ndani ya siambiwe ya kwamba lazima uwe kwa chama ya mtu fulani. Rais aliyoko na mdogo wake waliingia 2013 kila mmoja wao akiwa na chama yake. 2017 kakuja wakasema tubomoe nyumba zetu tujenge moja kubwa, na wakafanya hivyo. Walipoingia nyumba moja, ile tunasikia ni nduru peke yake. Kuvaa shati moja na tai moja imeisha. Hakuna amani tena. Kiraitu tunazungumza na yeye ili tuangalie kwa upande wa Eastern Province. Tutaongea na ndugu JB Muturi, Speaker wa National Assembly. Mahurire Kalonzo Defe kugatuika president wa gatano wa bururi. And we are going to come in a strong way. Nikasema Buffalo Soldier ameingia. Buffalo Soldier ameingia. Kalonzo Musyoka hamwe na kiama giake kia Wiper na ngwataniro ya One Kenya Alliance igitiriha icera riayo ria thikũ ithatũ kaunti-inĩ ciothe ithatũ cia ikamba-inĩ riu itanyitwo muthenya wa kiumia kuhungura kaunti-inĩ ya Kirinyaga guthie na mbere kuhunjia ndumiriri ya ngwataniro ino ya One Kenya Alliance. Habari-inĩ ha Inooro TV kuma keheri-inĩ ka Mulu Mutisia Machakos, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Atongoria a kiama kia ODM kuma kaunti ya Migori marogametie mihango yothe ya uteti kiumia kimwe giukite makiuga mekuya kanya kau guthingiriria andu meyumirie kuoya kura. Matongoretio ni muikariri giti wa bodi ya ithurano wa kiama kia ODM Catherine Muma maugete muoroto wao ni gutigirira IBC na yandikithia aikia kura ero milioni 4.5 aria marerigiriire kwandikithia gwikinya tariki 6 mweri wa kerĩ rĩrĩa mũtaratara ucio urarika. Jega wa Wambui niwe wena riboti ino. Oreri urugari wa kiuteti urathie na mbere ukiambatagira guothe bururi-ini. Kaunti ya Migori riera riri hidini ria kiumia kimwe giukite ni riguthie thi thutha wa atongoria a ODM kwanirira ni marugametie mihango ya uteti mabe mahujie ndumiriri yegie bata wa andu kuoya kura. Hivyo leo naomba mtu asiniulize swali juu ya party primaries. Leo kichwa imefocus. The ID is a political tool. The vote is a political tool. So don't call yourself a politician if you don't understand the political tool. So naomba we hold everyone accountable. Tusidhani tunaifanyia Raila Amolo Odinga, tunajifanyia sisi wenyewe. So tuache ubinafsi. Tukiwacha ubinafsi hii kazi itakuwa rahisi sana. Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju akiuria atongoria kuma kiama kia Jubilee maheberia muhano ucio. Actually, I told them they can use Raila's photograph because that is their presidential candidate. They should campaign for him. But I think they should go a little bit further and also be involved in this voter registration exercise because for most of them, really not for most of them, for all of them, they will win with any number of votes which are in that particular catchment area. But it is the presidency which requires more people to register. Kaunti ya Bungoma atongoria andu ethi moritie commission ya ithurano bururi-ini IBC itaririe na njira njithiranu mitaratara iria andu aria marenda gucenjia kuria macaguranagira magirirwo kurumirira gukirikana kwaya gukorwo uyu ni undu umwe wa maria maratuma andu mage kumira kwa wingi. Unapata mtu alikuwa anapiga kura Nairobi, Kakamega, wapi na labda kwake nyumbani ni Bungoma. Hiyo challenge Bungoma tuko nayo sana. Wakati unatembea unapata mtu aliandikishia mbali. Akienda pale kubadilisha hiyo kura ili aweze kupigia hapo penye anataka, wanamwambia enda paka kwa sub county office. Kaunti ya Narok, gavana wa kaunti no Samuel Ole Tunai augite riu mubira wi moko-ini ma muingi amunio magatwithania matua kuhitukira kura ciao atongoria aria megutongoria bururi miaka 5 yukite. Nataka niwaombe ya kwamba tafadhali hii ni ya mwisho. Mshike kura ndio uweze kuchagua ile kiongozi ambaye mnataka. Girifotera Inooro TV jetagwo Jenga Wabui.
Uria wari komishona wa gitaro kia Rift Valley George Natembeya riu ni arikite uteti na maguru make meri akiyumiria mbere ya muingi na kwanira ni arenda giturwa kia governor wa Trans Nzoia. Natembeya ambiriirie kampeini ciake na njira ya gutabania igongona ria gucokana kwa mucii kaunti-ini iyo ya Trans Nzoia na kuria aikari a kou mamuigire kura ciao githurano-ini twerekeire na ati mamwihoke tondu o uria arutire bururi wira noguo egutungatira aikari a kaunti iyo ehothe na ngoro yake yothe ta uria Wanjiko wa Kimani aratariria. Kiharo-ini gia Kenyatta mucii wa Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia ni uria urari komishona wa gicigo kia Rift Valley George Natembeya akiingira etereirwo ni makiri ma aikari a kaunti no aria megwikinyitie. Natembeya uria uratigire wira mweri-ini uyu riu ni arikite uteti-ini na maguru meri akimatha giturwa kia governor wa Trans Nzoia na nikio acokete na mucii kuria aikari a kaunti no mamuigire kura ciao githurano-ini twerekeire. Matatizo ni mengi sana. Diposa huyu Natembeya ambaye alikuwa anafanya kazi nzuri na alikuwa anapenda kazi yake, alikuwa anaongoza counties 14, watu milioni 13, ardhi ya inji 182,000 square kilometers, karibu 1/3 ya Kenya. Akakuja nyumbani akaangalia vile wazazi wanakaa, vile ndugu zangu wanakaa, nikaamua kwamba haitakuwa about Natembeya anymore. Sasa itakuwa ni kuja nyumbani kuhudumia watu wetu. Nikaweka uniform chini, nikaweka kila kitu chini. Natembeya uria umagaretio ni atongoria matiganite matongoretio ni minister wa ugitiri wa mihaka Eugene Wamalwa, governor wa Mombasa Hassan Joho hamwe na angi ni manyururetie ndugu njeru ya Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na munini wa President William Ruto. Rafiki yangu, jirani yangu, Mheshimiwa William Samoei Ruto, wewe usituletee hapa mambo ya Ford Kenya tena. Sisi tunasema Ford Kenya tawe, Ford Kenya tawe, Weta tawe, Chris tawe, Kaemba na vibaraka wake wote. Kuru na sehemu ya mlima tunasema wakati huu tuko na baba. Tunaelewana? Tuko na nani? Ili tukomboe nchi yetu, tutengeneze mambo ya uchumi na tulete viongozi ambao watainua hali ya mkulima na si wale wanakuja kutetea importers wa mahindi na mambo kama hayo. Hauwezi, William Ruto, let me tell you. Wewe hata ukienda ahadi nyumbani kwako ya kukulisha kuku wako huwezi kamilisha. Sasa wewe umetembea katika nchi hii, unapeana ahadi, promise after promise, promise after, hawajasikia promise, promise after promise. Mimi nataka niwaulize wana Trans Nzoia, mumewahi kukumbuka hata ahadi moja ambayo iliwekwa na William Ruto imekamilishwa? Na hakuna nchi ambayo inaweza endelea ikiwa kila miaka 5 ni fitina na vita. Diposa President Uhuru Kenyatta na ndugu yake Raila Amolo Odinga giturwa giki kia governor wa Trans Nzoia kiguciriria hitahitaniria 6 aria kwa nginyagia ihinda-ini riu marakimereria mata. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjiko wa Kimani. Komishona wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyere augite thirikari ni ihotorete kugacirithia motungata mabata kuri aikari a matura matiganite ma All Moran kwitukira honge ngurani cia githirikari. Hamwe na motungata maya ni hamwe na uheani na utambia wa mai matheru, weji wa demu, barabara gatakati kaingi nyingi. Mwandiki witu wa mohoro Peter Mwangi ari na ripoti makiria. Kwa ihinda riu thirikari ikoretwo ikirire kugacirithia na gukinyaniria motungata ngurani na tabarira cia uthii wa na mbere matura-ini maria mari mwena wa All Moran, o uria thayu rathie na mbere na gucokereria oro kahora.
Akiaria hindi ya mihango ya guthurima tabarĩra itiganĩte cia maĩ, komishina wa Laikipia Joseph Kanyiri augĩte wenji wa maĩ ma ndobori, matangi na miharati ya kunyithĩrio mahiũ maĩ nĩmo maigĩtwo mũhari-inĩ wa mbere makĩria mahinda-inĩ maya kũrĩ na riũa inene. Mradi wenyewe ulikuwa kuzamisha borehole, kuweka pump, kujenga high raised steel tower tank na kujenga drinking troughs, mahali pa ng'ombe kunywa maji, ili kusaidia jamii yetu ya wafugaji ya Wapokot katika sehemu hii ya Ormoran kupata maji kwa karibu. Acerete tabarĩra-inĩ ya maĩ ya Murichoi kũrĩa thirikari ĩhũthĩrĩte makĩria ma ciringi mirioni 8 ũgĩtanywo gũteithia ndũrĩrĩ cia ũrĩithia, akĩhinyĩrĩria mũingĩ wa matũra macio kũramata tabarĩra ĩyo ũrĩa kwagĩrĩire. Aikari magĩtarĩria gĩkeno kĩao makiuga nĩ mahũthĩirie thabarĩ ndaya iria makoretwo magĩthiĩ gwetha maĩ ma mahũthĩro na ma mahiũ. Mradi wenyewe umegharimu serikali pesa nyingi, ikikadiriwa ni karibu milioni kati ya milioni 8 na 10. Sina uhakika, lakini ni pesa nyingi. Kile tunachoomba wananchi ni mradi kama huu wautunze, manake ni wa kuwasaidia wao. So tunasema tukipata maji kama mradi tunashukuru sana, na tunajua hatutakuwa tunatembea mbali. Watoto watapata kusoma, wamama wanapata usaidizi kutembea kilomita mingi. Tunashukuru sana mradi huu. Oho, komishina ũcio no acerete itura rĩa Kabati guthurima wenji wa ndemu ndune ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩteithia aikari a mwena ũcio, mũingĩ ũkiuga atĩ kũhurio kwa ndemu ĩyo nĩ gũkũmahotithia kũhũthĩra maĩ macio na kũrĩma o hamwe na kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao. Tayari kuna damu inatengezwa sehemu za Lodo, kuna sehemu zingine pia damu zitatengezwa na serikali kuu ili kusongesha hizi huduma karibu na wananchi. Na zikishatengezwa tunahimiza wananchi wawe na project committees ambazo zitasimamia hii miradi ndio wakaweza kunywa maji. Guku tulimaga mbembe na tulimaga kindu gĩgwĩtwo nyanya, hari ũrĩmi wa matunda ma passion. Rĩu nĩtũrona nĩtũgũteithĩka tondũ passion citũ nĩ kũma iromaga na nĩtũkũhota gwĩkĩra maĩ. Megũkorwo magĩtũteithia na kũrĩma na ng'ombe citũ igũkorwo ikĩnyua maĩ. Koguo nĩtũrona twĩna faida thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ. Aikari acio matarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo nakĩo kuoha thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha maĩ, ũndũ ũrĩa rĩu ũmahũthĩirie mũtũrĩre. Tuthiathiaga kũndũ kũraihu mũno, mwena wĩtagwo Mĩthũri kana wa Ngwacĩ. Ngiribotera Inooro TV kuma Ormoran kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Ndũkona cota maji wapi? Na rĩu twambe twĩkĩrie oro hanini ndũgathiĩ kũraihu, nĩtũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Na tũgĩcokereria kwĩna mweneni wa kũnina ndũgamano ya mũgũnda wa thikimu ya Mwea kũrũmĩrĩra gĩikaro kĩa hamwe kĩa aikari. Gura broti ya AV thĩinĩ wa Havana Estate, Nakuru Phase 2 thĩinĩ wa Nakuru City na ciringi 599 igithia broti na ciringi 60. SMS broti kũrĩ